Usumbut Menteri Rangba Kejelau ba Senyaw Balang Dhar ula kentaj ya kejing no Presiden ke MPCC uba Vincent H. Pala. Ubalong ba kejing penbet puat pedang ke Meghalaya ba ke Assam kedai ke Bala Pulam. Nama ke Sorkar kalash penbet tang para Sorkar. Uba Senyaw Balang Dhar ulong ba kene kejing keno kedai ke Babakla nama ke Sorkar MDA kelas sedang syua da kejing selok ba kejing syim kejing ajing mut neki patba hagitan kaput kumhalang pi hari boy bat lapangap. Bagadahi na kani kadaw ko ba penlong ya kam bakan cimpor. Ulapan pauru bagane kamat kadai kebelas ateng mentala san pusan senam. Bat kiwik sorkar barem kim nuat watang ban keta netung ya ki komiti ru ban penbet ya kani. Ban gedeng sorkar MDA ke banuat ban simkya ban penbet no barka klem syong tang bacu klikti. Uba senyaw Balang Dhar ula kedau baha kebenta kebenengkong kejingi penbet yo puat kalayat bet. Bagi pat ba kila kemen wala kidong kijing dunang ne yang tai. Bar ulapan ko de kebaong ba ke sorkar kadi ban yo kejing ai kublai. Namar kela nuat ban simkya halor kene kemat ke bela simpor aduk san pos nem tam banwan. Ki keren ban discuss ye ka boundary issue ki kop ban give and take but ka Assam but only in lip service. Right from the beginning I told last time also I remember I said na ong ba kene datang ka lip service kam don ka real ka bakin yasuk bat ka Assam delele kan melongkam bakin yasuk bat Assam mde tang government to government manisuk bat Assam din discuss bat ki Briu jong ketu ke area bat ke distingsul bat ke hima bat ke ki daloi leni kerang ba snong ki de ban sim baro ki briu badan to re ban su yakran be chief minister kene ke jongki kene jenga kelak ban rai kum snam Nagatakan ako simpor nimla manikena government dengan nakong napsim sa kajimut ka advice negative local people from that area pilatip very clear kumnungin pinbay yang tekram datib babli trash nang to hakano for example de kalapi ne kariboy ne kalapangam ne ko nimla mon chubulos nakong napsim sa ka view jong gitu trash nang but pilatip luga tem and reference of the committee ro nakong napsim sa ki willing jong gitu nang kai bagi ko only then we'll be able to discuss with the other counterpart. That is totally wrong. And you know it very well. Kung ano nipin ba ipon nag-try na kagimti? Kamu na lang. Mlaan bataro nung silong yun nung bernihan? Then na. Always a government will listen to the voice of the people, especially for these particular places who are residing in those areas. Kata ada ke bangi julai beras katu. tini gadai ke cibenta ban pen iba kani ke sarkar ka kwa tang ban pen be ki breu riki kwa sha ban sol ke ga jinge de ban khot ki breu na Assam khot ki breu la kala ban simpor ci benai ar benai la na so rai tang kan sol borok serta kini ban khot ye borok ki jai breu kham tam gitu ki besong ha border te menta ki wan ci sen arsen ki pendik ka jenjat undai tang ne Meghalaya ngidon border bon ki badon border Assam don Meghalaya Arunachal Assam tu Assam barobar hu sek pendik he rek upet kumo ka yu Arunachal ki pendik he ngatip rek jinge jong i kalong ba kani sarkar tadi tangkan lip service ngi dan ta Dan nakatakan apa ba babon we are different opinion kasimpor yu ku sarkar pilatip isu wala san senam tra kung no dele gani sarkar ke bastu penting gani disen bagi sarkar ke penting kani lagi suka wala format lagi komite mata pemda yo putusan hawa nyamong nila by but we are trying our best kan nila imsong kelang kita dikebe lagi sarkar niswa mudah menurut teman formal dari jalan komite ro the fast fish la sol relatif and very good we are very happy yes kelak menon ke plus minus yang room and that is always border de border tiga isu ba simpor san pusan la man penbet hande beli ai khuble lagi sarkar alis bangila sim dia kan senjam pa kodor ba do memang mengilak man penbet but we are very serious on these issues as a government